The one who has got a box with the program. Okay. Let us make sure that the programs are distributed to everybody who are here. Thank you very much, ladies and gentlemen. The coffin is here. It means that we are to start with our program. We have gathered together here because our sovereign God has remembered one of the members of the family, Rofhiwa. So can I request all of you to take your seats? Those who are bike guys, then you'll do the way you have arranged. Bafunwa morenan. Ro kuvangana pa machuruni a ḓuvha ḽa ṋamusi kha tshifhinga tshi no konḓa tshi no lemela nga maanḓa. Ende kha ri tende zwoṱhe zwine zwa ḓo vha zwi khou itisa zwone zwi tshimbile nga nḓila yeneyo. To the Rasivhetshele's family, I'm praying that God may strengthen you and give you more power. Ka ri wane luimbo ri luimbe nga maanḓa ri ḓo vha ri khou humbedza vhafunzi vho TV ne maenzhe vha tshi khou ḓa ngano phanḓa just to open this meeting or this function by a word of prayer. Ka ri wane luimbo. Ndiwe wote, ndiwe wote, wote furupe rola, ndiwe wote, ndiwe wote, ndiwe wote, wote furupe rola, ndiwe wote, ndiwe wote, ndiwe wote, wote furu pero langa. Ri dombela bane ba kha ḓi vha nnḓa uri kha ri dzhene ri dzhie madzulo. Those who are still outside the hall, the auditorium, may you please get into the hall and let us avoid any meeting outside the church. Please, guys, let us avoid any kind of meeting. We are here. Thank you. Kari rabele. Mudzimu khotsi ya mrena wa Yesu Kristo. Macheloni ayar kosanela khulunoni ya tshilidzi khulunoni yabo ya vhugala. Ramando te mudzimu wa tadulo ri tshi khou vha losha, u vha renda, u vha khoḓa na u vha hulisa. Vho tou fanelwa nga dzi thendo, nga dzi nduvho na nga zwikhoḓo. Macheloni aya ḓinani ḽa Yesu Kristo. Ri kha nyimelo yeneyi, ri kha ḓi vhona vhone vhe vhone dzhavhelo ḽashu. Ri kha ḓi vhona vhe vhone vhukhudo hashu. Ri kha ḓi vhona vhe vhone mudzimu washu. Korabela ḓinani ḽa Yesu Kristo ri tshi khou ri ro swika nḓuni yavho. Baba mudzimu wanga hune ra khou ḓa uri mushumo hoyu uyo tshimbila nga nḓila ine ya vha nga ndaedzo. Ri humbela vhuhone ha ḽiṱaḓulu. Baba mudzimu wanga u tou thika fhethu hafha vha bveledza pfhariso yavho. Baba mudzimu wanga kha tshipiḓa tshiṅwe na tshiṅwe ri tama vha tshi vha vhone vhane vha ri ranga phanḓa. Zwihuluhulu ri khou rabelela vhalidzi, rabelela baba mudzimu wanga muṱa wa Rasivhetshele na lushaka lwoṱhe uri Miyamukhethwa ndi tshenetshi tshifhinga tshine vhathu vha ṱoḓea u vha fara nga tshanḓa. Mudzimu wanga vha vha tika, vha vha khwaṱhisa kha tshifhinga hetshi. Dzinani ḽihulu, dzina ḽa maanḓa oṱhe ḽa murena Jesu ri kumedzela program yoṱhe uri i tshimbile lwa mulayo na lwa vhudele. Tshimbidza mushumo khoyo mudzimu wanga. Nda tenda uri vha ḓo mufarisa. Baba mudzimu wanga ayo tshimbidza mushumo hoyu magumoni a zwoṱhe ḽavha ḽa vhudzina ḽine ḽa rendiwa. Nga ngoho roṱhe ra amba ra bula ina vho vha vhe hone. Dzinani ḽa murena mutshidzi Yesu Kristo wa Nazareta
baba ndi ya rabela. Amen. So, Rodipo Ngamanda Bafunzi Bwana Manje, thank you very much, Pastor Manje, for just opening this occasion by a word of prayer. We are aware that most of the people, they're still outside and they're still coming. But back at the gen. So we still have enough chairs. So tell them to get inside, and if they go to the eastern side of the hall, we still have a place to sit. So, ladies and gentlemen, I'm happy that in our midst, we have got a guy who's going to lead us. Yeah, are you ready? Yeah. Zwena zwiri kuindira vangu vachi kujena ter. Kari kutsimnena panone ari lidenga ruimbo. Rivumele rote ter. Let us all join in. Come on, my brother. Diwe wote, diwe wote, baba diwe wote, furupelo, diwe wote, diwe wote, diwe wote, diwe furupelo. Karimbe rota, join. Diwe wote, diwe wote, diwe wote, furupelo langa. Ahuna mungwe, ahuna mungwe, ahuna mungwe, ahuna furupelo langa. Ahuna mungwe, ahuna mungwe, ahuna mungwe. Hallelujah. Ahuna furupelo langa. Thank you very much, Brother Rofhiwa. This Rofhiwa, if you don't know him, Nditakindo. I mean to say. Nda. Thank you, Taki. So, as we'll be proceeding with the program, I'm going to call upon Mr. Thomas Rasivhetshele just to come here and welcome all the people who are here. We are aware that we have got people from far away. Some of them, they are unable to understand our vernacular language, then meaning that we are going to mix English and Chivenda and whatsoever. Takindo, can you give us a song again? Ridabarako humbela bo Thomas Rasivhetshele. Vachikodori tanganesa. Yeso atembe yao, Yeso atembe yao, Yeso atembe angasibu. Yeso atembe, Yeso atembe ao ate angasibu ye antuchera. Ndi kolibuwa chipinga ndi ko todo tanganeza bathu bote. On behalf of Rasivhetshele family, I warmly welcome each and every one of you who have gathered here today to pay your last respect to our beloved Rofhiwa Rasivhetshele. Batho bote ka ba phe bo tanganedzea. Ka ba di jenise re zwi tshifero ko imba kha rimbe rote. We are also deeply humbled and comforted by your presence during this painful time. Your support, your prayers and messages of sympathy have given us as a family strength as we navigate this great loss. Riko libuwa. Ro alibuwa bo Thomas Rasivhetshele, my fiery
I know it's difficult to sing in this situation, but ndivona nga zwithu zwine zwa nga fhumudza muṱa wa Rasivhetshele ndi musi roṱhe ri tshi ṱanganelana kha vhuimbeleli. Ri khou yo vhidza muimeli wa kereke vho Mr Rofhiwa, a church rep. Miss Rofhiwa is coming to the fourth, having some words on behalf of King Jesus, Mbiri Baptist Church. Just come on, my brother. Angasibu ye antuchera, angasibu ye antuchera, angasibu ye antuchera, angasibu, angasibu ye asibu, angasibu ye angasibu, angasibu ye. Well, Miss Rofhiwa, we are waiting for you. Yeah, just continue. She's coming. Yeso ate be Yeso ate be angasibu ye. Yeso ate be ate ate be ate. Yeso atembe angasibu ye antuchera. Thank you very much. Ndikolibwa mchimbiza mushumo. Ndido lumelisa watu wote dzina nilihulu la mandala mrena washu Yesu Kristo. Amen. Ne ndota kuchera uamba nga mwana washu Rofhiwa ane ramudiva pano kerekeni. Rofhiwa rine romubona. Rofhiwa rine orichilela. Ofunziwa iphila mudzimu Rofhiwa atotenda eni mune wazvo atenda kamurena Yesu Kristo. Rofhiwa hasvika he harugisi wandovedzo hani pangango mukerekeni. Rofhiwa atakuwa na vamwe vatangana vahone ve alovedziwa navo aya asvitiwa. Nduri Rofhiwa chimwe na chimwe chachitiwa pano kerekeni Rofhiwa ojenelela oita. Ndi murado muhulwane nga manda wa pano kerekeni. Ngorado rine rikopfa rikolibwa nga manda richikoriva muta Rasivhetshele kari zvidive zvori aringoheleliwa. Ngauri Rofhiwa ene mune wazvo hosvika he apfa iphila mudzimu atotenda ene mune wazvo asina vabebitsini na lutihi ana mudinda chimoni cha Kristo vafunzi vawe arembuluwa. Rofhiwa ova achidiva hune akhoya hone ova achizvidiva zvori pano shangoni ari vatu vachipinga chirapfu ndingazvo orofunziwa atenda ngoralo nne ndikopfa ndikolibwa mudzimu ngavuchiro ha Rofhiwa urichilela ndikaliwa mchimbiza mushumo. Thank you very much, Mama. In short, she was saying Rofhiwa was a member of this church from his birth. His parents were also the members of this church. So that is in short what she was saying. Kari wana ulimbo riko humbela kwere ya kereke ya pono Mbiri bachukodori nea ulimbo rwabo. We are getting a song requesting the church choir just to come to the fourth and render its item. Wambuyera ontipa maswiswi iwewa. Okay, Karim go person kobona ngapa aringa na space. Asa dache zani toku mapi iwe wonda. Rugwemba road riri ufare chanda ufare chawa Chao kunda ubane chere ubone
Let's give them a hand of appreciation. Thank you very much. As I've indicated last night, that I'm a producer. These songs are all of them, they were composed by me. Can you give me a hand of encouragement? Thank you very much. Thank you. Now, ladies and gentlemen, we are proceeding with our program. I'm happy that we are in time. Ro fara chipinga ngamanda and the kotakala uri nabana bakodeba chambai bako fara chipinga, and let us continue doing that. Rico wana lungorimboy, I'm going to call upon these four people. Badodakati, we are going to call upon Justin Henry and Mr. DK Mataramusa, Kenny Munyai, and Pumrani Nechibuyu. Na Zumatinga Konosubara, you see, na Ufara Parapara, you think Amanda. But you know what? Offense, mulatto. I don't know whether I'm pronouncing it very correctly, but I don't know. So I don't want to remember Benda Babalai, Bachoko Dango Panda, Baba Namaifi are the tributes to the family. Karawana Rim. muti wera utu rucherwa haleluya ribo bona ungepanda nangwe mi musanda o rikwemba rode riri takaro ngepanda rine ritodi tangana ene takaro ngepanda ritodi tanga atotobaro pesa riri takaro ngepanda rine ritodi tangana ene takaro ngepanda ritodi tangana yenenge. Thank you very much. Hallelujah. I greet you all in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. My name is Justin, as the pastor mentioned, and I will be sharing my tribute and my journey that I had with Rofhiwa. I wrote this with a very heavy heart. On Tuesday, when I was directing the memorial service, I had to hold back tears. I never imagined I would one day be standing here speaking at Rofhiwa's funeral. I met Rofhiwa in 2015. He was my interviewer, and the funny thing is that the interview was scheduled for 3 p.m. on a Friday afternoon. See how I can assist them with fleet rentals. I remember telling him I would keep him updated and that it seemed like a big opportunity. Little did I know that would be our last conversation. Your passing has left a huge void in my life.
and in the lives of many. You will be deeply missed. To the family, to Tindani, to the sons, to his daughter. Sunday afternoon, I've been encouraged by the word that he will renew our strength at the right time. And as I close, the Bible says in John chapter 15, from verse 4, Jesus says to his disciples, he says, "Abide in me, and I will abide in you." And he says that if you abide in me, I will abide in you. So even in this sad time, even in this painful time, we as family, as his friends, as his colleagues, let us abide in Christ, because only Christ can give us the strength that we need to overcome in this journey. So with that say, rest in peace, Mr. Rof. I will definitely miss you. And to the family, I will continue to pray for you, for each and one of you. And I pray that God gives you strength. I pray that God, his grace is sufficient for each and every one of us. So with that said, thank you for the opportunity from the family, and rest in peace, my dear friend and my big brother. Thank you. Thank you very much. In Machado. I think already the best or I think the Chirana maybe for Chipinga Chirapu. The following year, in 2004, my father passed away. Rich Koron, I think it was around about July, August 2004. I told him, Moresh, Yamana, Esh, Kotsanga Borobada, Nikotoya Venda. Rasango na wabo, na ene, ngandira ine bazubona zore chirisani, sabangan. So it's difficult for me to ndichamba ngarupwa, ndiamba in past tense because, I still feel or I just can't believe that this guy is gone and I will never see him again. So I remember when we started a company called Ramsa. I've just resigned from work, and I remember everyone was against it. Mudinenge, you just qualified as a chartered accountant. Why are you leaving your job and all those kind of things? But Rofhiwa was one of those people who encouraged me. He said to me, Emuna, if you feel like this is the right time to leave, just follow your heart. Just follow your heart. And I undertook my company on a firm Matuncha Business Consulting. Rofhiwa na yena achindinthusa thamsirikuita zwithu zwine zwi ṱoḓa Rofhiwa. And then after months of trying, no fail, I never that is muthu a tshithu tsha mushumo vha khou ḓivhudza uri ṱhamusi company i ḓo bvelela muthu a ita dzi tshelede fast. I think he was the one who was supporting me. Arali nda enda ri mune ish hafha na phala fhethu dzi khou vhuya ndi khou balelwa bada rende ma kana ish rende ya muḓini hangei. He was the one person ane angazinjudge, but he will make sure that I'm okay. I think until achizibona ungari yeyatiko struggle dama, he decided to join me. He phoned me. He said, "Hey, my man, why don't we just collaborate and create a new company?" That's where Ramsa was born, and our other partner of War Ramarisa Nae, I can't see her where she's sitting. And I another rejoiner Ratoma Ramsa. Maybe Kabalawane Tamsi Abadibur Ramsa. Ramsa yo ndi zwifani zwa urine ri vhararu zwo ṱangana. So ndi Rasivhetshele, ndi Ramalisa, ndi Mama Thunji. So which means you're always going to be part of Ramsa because his name or his son name is part of us as a company. And I'm sure, I don't know if some of Ramsa employees are here. Now, I'm sure they will miss him. They will miss his guidance. They will miss his leadership. Udito bani Rofhiwa always is a soft nya. So already nenda pa instruction chori awitwe mini. Vhathu vha mbo ḓi mona nga murahu nga ngei vha swika vha amba na Rofhiwa. Rofhiwa vha tendela u ita zwithu zwine nṋe thi khou ḓo zwi itiwa nga heyo nḓila. So zwi amba uri hezwi zwithu zwi nga si tsha itea. They will have to face me now.
Yeah. Ramsa, we had so many plans for Ramsa. We were always talking about expanding to have new branches. Wapulukwane, Nanefatendo, Nakazingwazi province. That was our dream. And also to venture into other sectors. Goraro focuses too much on small business, but we're now also doing departments and all those kind of things. And Ramsa was growing. Yeah, ndiko bava. Abantu ndidopesa ndirivavanya. So this guy is always going to be part of us, and I think the only way that we can honor him as Ramsa is to take the dream forward and to make sure that Ramsa prospers. I'm sure Naene, that's what he will want for us. Maybe so this week it was my anniversary, 1 year anniversary with my fiance. So we were supposed to do some. I was supposed to go and do Lobola celebration, and I told Rofhiwa last week, I've been to about the Lobola da. So ngamadekwana a Sunday yadzi 5 yamachera. Rikoto itan to da. Rikoto celebrate. And that guy was said, no, I was not planning to go to Venda, but for you, my friend, I'm gonna come and celebrate with you. But instead, we are here now. Or there are never. Or there are never. But thank you, my friend. Thank you for always being there. Thank you for taking my late night calls. Fatu was there. Orinda Chingafona anytime. Rofa will always pull up for me. So to the family, like I told you during the week, I'm praying with you. I'm praying for you. Be strong and rest in peace, my friend. Thank you. Thank you very much. This guy is demanding you to tell you the time now. So, only 3 minutes, ne? Because remember, there's a great conference here today. Una conference here serious panoma dekwana. Masiar namsinga macholo. Another one, may you come? Who's coming? Good morning, everyone. Ndifi Kenny Munyai. Ndimkomana Rofhiwa. In a way, Yauri, I'm a family friend. I just wanted to tell you how I met Rofhiwa and Tendani. So many people, they don't even know that I first met the twins before I met my friend, the late Rofhiwa Rasivhetshele. May his soul rest in peace. It was just around 1996, 1997, where these two boys will wait for me at the street, teasing me, asking me. Actually, Rofhiwa or Tindi, I can't remember which one was calling my name. He will say, "Young man, can you play soccer?" I'll keep on saying, "You know what, yes, I can play soccer, but you are too young for me. I need your brother." They said, "No, we're going to introduce you to the big brother." And surely I was introduced to the big brother. We started playing soccer together. They started loving me. And Rofhiwa chikwamba cheri arali kentasio. I won't play soccer. I'm not playing soccer. Then you remember very well. Nichidana njia miyanga babori ndisale ndiko tusana na mfati. Ndiko negedzera daka. But the two boys came. They told me that we are going to play soccer now. Ndasiya mfati ndashava. Telo duvando vuyandichiruwanga mandesa. I think my mom is here and my father is here. Vakuzumbura vachikontrela uri ndoshava ndaye bolani.
ndo siya mufati ayet. Fast forward in 2010, richi tushelwa nga khonani yashu. We became friends. We became very close. Ro jia ro ambara zwienda so the bigger brother. I remember myself. I made them join a lot of things. Our Stockfell. We started doing our road trips. I went to Swaziland with Rofhiwa. I don't know what happened to Tendi. He said he's not going. But the person that I was very close to, in terms of socializing, the Rofhiwa, because I know Rofhiwa, he was such a jolly man. Tendani sometimes will give you a straight face. He knows what I'm talking about, and yeah, okay. Tendi na Rofhiwa, ndi alivho nga manda vhutshilo vhiwe vhathu vhanga, and ndi tshe hone zwino. Just to mention one thing, I remember muṅwe I was very low on cash. I'll call Tendi and I'll say to him, Tendi, I'm coming to your place. And I'll tell him that things are very low. Without even asking a lot of questions, this boy Tendani will go to his room. He came with a stack of 5,000. And he gave it to me. He said, Kenta, go and enjoy. Rofhiwa will come running to the gate and will say to me, Kenta, wait. Check your phone. Rofhiwa or Romena 3,000. And he will say, Nisongo ivuza Tendi man. Nisongo ivuza. And that is how this guy looked after me. And lastly, I started an initiative, a tournament, honoring Arwani, the late brother. The tournament that we played yesterday. I still can't believe that these two boys, they were the main sponsors of that tournament. On Friday, the last Friday, Rofhiwa sent me money for the tournament, only to find out later that he's no more. I was so crushed. I was so shattered. Tendani, that legacy of that tournament that we are playing, we played yesterday, and we are going to play it again tomorrow. It's going to continue. It was saying AR 15th March annual tournament. You know that AR stands for Rofhiwa Rasivhetshele. 15th March, it was my late friend's birthday. Now we are going to incorporate, it's going to be ARR 150904. Because it will say Rofhiwa Rasivhetshele Rofhiwa 150904. This is the birthday dzavho dzoṱhe. Rofhiwa mrathu wanga aeḓere nga mulalo. Ndi alivho. Good morning, everyone. My name is Pumulan Nechibuyu. I'm currently the elder brother to Kenny and Rofhiwa, to Kenny and Tendani, meaning that I'm older than the previous speaker. I'll be short on what I'm going to say. The family knows how myself and Kenny we feel about them. We love them so much. Ma and Daddy, they've been taking care of us while we were still young. I remember when we were still young, we used to have lunch at the shop. They used to have a restaurant, a busy restaurant. They used to provide us with food there without even complaining. But we are here now, Rebaulwan. And as Rana Babalwane, we are here to also take care of them. Zunenda ngazuyamba nga Rofhiwa. Ndizwa Rofhiwa was a caring person. Zwiambi zwo fhiraho zwo no amba mafhungo manzhi nyana.
if you have got a project, like Kenny said, and it needs a bigger amount, and you go to Rofhiwa, he will give it to you without even saying a lot of things. If he has it, he will give it to you. If he doesn't have it, he will tell you, Mango, I don't have it. And you will feel it within that Rofhiwa is not lying. He just don't have it. Rofhiwa will do anything. Myself and Kenny, we play soccer in Alexander. A lot of people, they know Alexander as a dodgy place. But Rofhiwa will call on a Saturday or will just drop a WhatsApp and say, hey guys, where are you playing tomorrow? We'll be like, we're playing tomorrow at Alex. Please come, my man. Rofhiwa will even invite Tendani. Tendani, you won't see Tendani the following day. But Rofhiwa will risk his life and drive around Alex and come and join us. But before he comes there, he will ask you, guys, are you going to cook? Is he bored? I'll be like, yeah, it's fine. We're going to cook. He's going to ask one question. Who's going to cook? I'll be like, no, I'll cook. He's like, you're not going to cook the right thing. Just wait for me to come there and cook. That was Rofhiwa. He always want to be in the front, not in a bad way, but in assisting everywhere where he can. What I can say is that Rofhiwa from Ramza and Stan, please make sure that you don't disappoint Rofhiwa and make sure that that company becomes successful and compete with both PwC, KPMG, and Deloitte and Touch. I'm one of the clients, Distan. You know very well that I'm a late payer. Because I had a brother there in that company, and he was there to manage on my behalf. He will manage this time. This time will be making noise. Rofhiwa, your brother is not paying in time. Rofhiwa will be like, no, man, the things are still down. That is Rofhiwa for me. And Rofhiwa knows me very well that if I say I don't have something and I will pay at a certain time. Because some other things, when we need them to happen, we just have to get them and submit where we're supposed to submit for our submission. But in short, and conclusion, I will say to the family and the wife and the kids, as friends, we are here anytime. If they need advice, if they need assistance, we are here to assist where we can. We're still part of the family. Nothing has changed. We have been there even before. We're still going to be here even now. Rofhiwa, my brother, may your soul rest in peace. It was a wonderful journey to be with you. Thank you. Good morning, everyone. This is Ofensa Melato. I'm standing here on behalf of Right to Live, as well as Hali Owners Group. From the biking family, I would just like to say to the family, first and foremost, our heartfelt condolences to you. Your pain and your loss is not lost on us as a community. We understand the void that your son has left in your life. Secondly, we would like to thank you for raising these wonderful twins that you then gave to the world to become a spark of joy, inspiration, and courage. That's the role that we would choose to remember Rofhiwa as having played in our community. Over the years that we've ridden with him, we've had the joy to understand and to enjoy different versions of him with regards to his analytical skills, his leadership, and more than anything, it's his joyful nature as he made it his mission to leave an impressionable mark on everyone that he interacted with.
I know in a moment like this, it's always difficult to find the right words, and nothing we can say or do can fill the void left by him. But I think this is probably the most opportune moment for us to kind of take a step back, hold hands, and find strength in each other, in knowing that the life that we live is only borrowed to us. It is not our call as to when it starts and when it ends, but it is our full right to make sure that we live it to the best while we still have it. We will not always have the answers. We might never get all the answers, but in such difficult moments, I would like to turn to a song by Tsepotsola that says, Le halifu le khaula tsiutsaka, ntate ke sheba ho wena ke re hulukile, hulukile. We have to learn the power of acceptance, because it's only through that acceptance that we then have the ability to carry the legacy forward. To the friends, colleagues, riders, as well as the community at large, we have a responsibility. We have a responsibility to take the wonderful life that we were blessed with and continue the legacy that that wonderful life left in our lives. With that said, in the biking community, we've got a saying where we say, never ride faster than your guardian angel can fly. Today, we are bidding farewell to our brother. This is our last ride with him. And as much as we have lost a brother, I would like to remind the bikers as well as the community at large that we have gained a guardian angel. His place in our riding pack will forever be a sacred spot that we will cherish from this day forth until the end of time. Tanani, you know, in us, you have a family that you can call on any minute, any time, and we will be there. And we will continue to be there for you, however you need us. To Rofhiwa, all I can say to you is, ride on, brother. Ride on with the angels until we get to ride again. Rest in peace. Ulukile, 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 ulukile. Bibili iri una zwa mahanḓana kha vhuno vhutshilo. Ndi musi muvhuya a tshi ṱangana na zwo fanela vha ita zwivhi. Muita zwivhi a ṱangana na zwo fanelaho vhavhuya. Ndi mahanḓana. Rofhiwa, rest in peace. Kha ri bvele phanḓa ri khou wana luimbo hafhanoni, ri ḓovha ri khou kwama muṱa zwino. Hu ḓo ḓa vhana vha vha na zwine vha ḓo amba zwone. I'm going to call the children Phuluso, Zwivhuya, Zonaka, vhoṱhe ndi vha Rasivhetshele. Kha ri vha share nga luimbo vha tshi khou ḓo amba sa vhana. Kha ri vha share nga luimbo vha. Let us usher them by song as you'll be coming to the fourth. Please, Phuluso, Zwivhuya, na Zonaka, may you come to the fourth. Nandaba, Nandaba, Nane Jesu, Unandaba, Nane, oh yeah, Unandaba, Nane, Nanda, hallelujah, Unandaba, Nabone. Unandaba nabo dirigana bako tangana na nyimere pio na ipio unandaba
Hallelujah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Onandabana, onandaba, onanda. Thank you very much. No, abantu bone bana baRofhiwa tell. So we love you so much. Hokothomanye bananga, who is going to start? Good morning. Today I stand here with you with a heavy heart, but also deep gratitude for my dad's heart, my life of my father. My dad was more than just a parent. He was a guide, a protector, and a constant source of strength. He taught me lessons that I will carry for the rest of my life, not just through his words, but through his actions. He showed me what it means to be strong, to be kind, and to keep going when life gets difficult. One thing about my dad is, which was funny because he gave me a name, but he never called me by name. It was always boy or young man. And what follows next was asking me why I didn't go to school that day. That happened to be our last conversation we had together. He was very strict about school, and I understand why. There are so many memories I could share, moments of laughter, advice I didn't fully get at the time, and simple conversations that mean everything. Taiba, thank you for everything, for your sacrifice, your guidance, and your love. I hope I can make you proud every single day. Rest in peace, Dad. You'll always be with me. I love you, Taima. Jehovah. Hello everyone, I'm Rofhiwa Rasivhetshele and I'm here to speak about my dad. He was a very, very kind and caring person who helped me with homework and hard questions for school. We used to do fun activities like swimming, traveling and more. We used to play football on my PlayStation and he would always win. It was very hard to compete with him. We even played Call of Duty and more. My favorite places where we traveled was Wombath, Durban, and especially Venda. We even do challenges like on Easter where we had to find Easter eggs and stuff, which were very tasty. We even went on bike rides and bicycle rides and even racing. But now he's not here to take care for me and my family. Rest in peace, Father. I love you very much. Oh, nandaba nane yeso. Oh, nandaba nane. What's your name? My name is Zoe. I love you, Daddy. Rest in peace. What can we say? What can we say? God was there when it happens. And God allowed it to happen as it is. Thank the Lord. I'm going to call upon Malose Malevana Rofhiwa Rasivhetshele, nice nephew. May you come together. Wambuyela
ontiba maswiswi Yehova wampara asadachedza asadachedza ndidogu mapi wondatana wondata ufare chanda ufare chao chao ku ubone chere ubone eche hallelujah Good day. My name is Mr Rasivhetshele. I met my uncle in 2007 because that was the year that he was born, that I was born. Today, we gather here with heavy hearts to say goodbye to somebody who meant so much to us. He had a massive influence and an impact on us, my uncle, Rofhiwa Rasivhetshele. It's never easy to find the right words at this time, because how do you truly sum up a person with such a big impact on our lives? Uncle Rofhiwa wasn't just family. He was a source of laughter, wisdom, and food because he knew how to cook everything. He had a way of making people feel seen, heard, and valued. He had a spirit of freedom. You could see it in the way that he loves riding his bike. Being on the road wasn't something he did, but it was the part of who he was. It brought him peace, joy, and a sense of being truly alive. But just as much as he loved the open road, he also loved the kitchen. Cooking was one of the ways he showed his love. Whether if it was a big meal or something small, he brought people together. His food wasn't about eating. It was about connection, laughter, and making memories. Some of my favorite memories with him are the simple everyday memories now that mean everything. Like how he used to call my name from downstairs. And when I finally got to him, he would say in a familiar voice, "Roti, my daughter, can you please make me some tea?" And just to rub it in, he would always say, "Don't put too much sugar," because the soup that I made years ago had a lot of sugar, oddly enough. And that was his line that he always used to use when he wanted something to eat or drink. It's something small, but it meant so much. Because it showed his warmth and his humor and the special bond and the inside jokes that they shared. And of course, there were times where he would taste my cooking and criticize it, reminding everyone that he was the chef of the family. He would always ask me if his cooking is better than my dad's. And I would say, obviously, it is. It was never harsh, it was playful, full of personality, and always made us laugh. That's who he was. In this very church, I still confused my uncle and my dad. I only started seeing the difference in the later years, as old as I am. When I started my flight school, my uncle said that he will never get in an aircraft with me because he still saw me as baby Rotiras. Although he won't be there to see my first lift off, to see my first landing, to see my first airline job. He would be flying with me high in the skies, watching the beautiful sunsets and the sunrise with me. I will always remember the conversations, the jokes, the lessons, and even the quiet times. He taught us through the way he lived to enjoy life, to care deeply for others, and to be ourselves without an apology. To many, he was a friend, a brother, and a mentor. But to me, he was my uncle. Someone I could look up to, somebody who cared
deeply and somebody who always have a special place in my heart. Even though he's not physically longer with us, his spirit still lives in the memories we carry, in the lessons he left behind, and if the love he gave us so freely. Every time we hear a bike on the road or gather for a meal, we will think about him and smile. As we say goodbye, let's not only bond his loss, but let's celebrate his life. The joy he brought, the lives he touched, and the legacy he leaves behind. Uncle Rof, Uncle Rof, I promise I'll be the best older sister to your kids and the kids of the family. I promise to be the best older niece. I promise to make you and the family proud as the firstborn of the Rasivhetshele family. Rest in peace, Uncle. You'll never be forgotten, and we love you very much. Hello everyone, my name is Malusi Madavana. Today I stand here before you to honor a man who meant so much to Uncle Ross, a man who wasn't just family by name, but someone who truly showed up in our lives in the best way possible. He was a great uncle, the kind everyone wishes they had. Um, he had this way of making you feel important, like your life, your thoughts, and your dreams mattered. He took the time to listen, to guide, and to share his wisdom with us, me and my cousins, especially me, producer, and Rocky. That's something I always carry with me. One thing we all knew for sure whenever we went to his house was that we were definitely not gonna leave hungry. We could always expect something amazing from Chef Ross, and he was guaranteed to call everyone downstairs in the kitchen when he was cooking, or outside in the garage on his bike, and he'd ask for content. When cooking, he always had all types of spices and utensils. It was like stepping into a whole different world, stepping into his world, and somehow he always made it special. It wasn't just the food, it was the love, it was the effort, and it was him expressing himself in his own unique way. If you ever heard some sort of loud scream from downstairs inside the house, you knew it was him, guaranteed. He loved playing jokes on us, like when he knew me and Peluso would stay awake sleeping late playing FIFA or something. Early in the morning, he comes to the room. Oh, nah, downstairs, he scream, boys! And you know he's gonna come into the room, guaranteed. Um, we always get mad and ask him, why are you waking us up so early? And he just be like, because. And then just laugh and walk out the room. One of my favorite memories with him was when he used to take me and producer on drives. Those weren't just ordinary drives, they were memories of pure joy. I remember one specific day we drove for like 45 minutes or an hour just to find somewhere where you could play with a raptor in mud. Um, you could see it in his eyes, that excitement, that happiness. It wasn't just about the car, but it was just about the experience, the adventure, and sharing the moment with us. That's who he was, someone who found joy in the little things and made sure we all felt it too. He didn't just spend time with us, he invested it in us. He gave us advice, shared experiences, and also tried to guide us in the right direction. He cared about who we were becoming, and the kind of love. And that kind of love is something you never forget. Today we don't just mourn his loss, we celebrate his life, we celebrate the laughter, the lessons, the memories, and the impact he had on all of us. He will be deeply missed, but never forgotten. His presence, his voice, and his spirit will live on in the memories as we hold. He will live on in the memories we hold and lessons he taught us. Rest in peace, uncle. Thank you. Ro livhuwa nga maanḓa. Nga ḽavhuraru nga madekwana ndo foinela Vho Rasivhetshele vhusiku, I think around 11. I said to him, I want to be the program director of my younger brother. Ndo vha ndi khou pfa nga ndi ḓo zwi kona badi. But right now, I'm unable to continue with the program. But nevertheless, may God give me more power and strength. Ndi khou nyaga u takusa Mpho. Mpho ndi ṅwana wa Vho Rasivhetshele wa musidzana na Linge Rasivhetshele.
ndi dzikhaladzi dza tendani, ndi dzikhaladzi dza Rofhiwa. I think mpho ndi ene ṅwana nenge muṱani ndo vha ro farana badi naye beside khotsi yawe na miyawe. Kha ri vhone luimbo ri khou humbela vhanoni vhasidzana vhavhili vha ḓe ngeno phanḓa. Ndo vha ndi tshi nga zwi takalela khamusi vha ḓe na Mr B Malevana and Mr T Masianuga uri ni ḓo tikana noṱhe ngeno phanḓa. It is well. It is well with my soul. With my soul. It is well. It is well with my soul. It is well. It is well with my soul. With my soul. It is well. It is well. It is well. It is well with my soul. With my soul. I greet you all in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. Amen. I just want to sing a short chorus. Kona niyanga yone yone ndiye so antakazao kazote kazote tamazire hone auna amupirao mufunwa mufunwa wa mbiru yanga ndiye sokonania mufunwa mufunwa wa mbiru yanga ndiye sokonanianga. Yeah. I don't know how do I summarize 34 years of my life with my brother. It took me a while to write this tribute as I truly don't know where to start or how to even begin this chapter of my life without him. I kept hoping he will enter the house with his beautiful and bubbly personality and say, "It's a prank," like he always play around with the kids. My brother was an amazing guy. Just by looking at his face, he just lights up the room with the softest cheeks and the small teeth. I would joke with him and say, "Hi, hey Mona, why do you have such cute cheeks?" Then he would look at Patu and smile with a giggle, and Patu would smile back and say, "Hi, ringe whatever." I remember when he bought his first car. Hey, that car would rain when it rains. It would be hot when it's hot. We would literally get to wherever we're going soaking wet on a rainy day or very hot on a sunny day.
We even named it Slahla, but it wasn't a Slahla, it was a golf one. We shared great memories, the guidance you give, always protective on what you love the most. Your kindness taught me compassion, and your resilience showed me how to keep going, even when life feels overwhelming. Saying goodbye doesn't mean losing you. It means carrying you forward in your choices, in my memories, in the love you gave so freely. You will always be a part of me in everything I do and everything I become. Thank you for being you, your kindness, your guidance, for being overly protective and loving unapologetically. I will miss you more than words can ever express, but I will also honor you by living in a way that will make you proud. We will definitely miss your cooking. Rofhiwa was a great cook. He will always bombard us with meat, and then he will put so much rosemary and be like, "Hi, please don't make this meat like this ever again." Then he will just laugh it off. And he never shared recipes. Your beautiful smile, your loving heart, and the willingness to always help. Batu, thank you for allowing Rofhiwa to love you so dearly. And thank you for your love, for your kindness, for your caring heart towards us. Thank you for sharing Rofhiwa with us, and thank you for the beautiful kids that you gave us. Without any waste of time, Rofhiwa, forever and always in our heart. Thank you. On toda vangueita duro ae zamutu angane antura murandu muru achi ririfumezane olipa ozibizwanga ndiye soko nania olipa ozibizwanga ndiye soko nania mulweri chitangu changa ndiye soko nania mulweri chitangu changa ndiye soko nania. Ndimacheloni bathu bote. I would like to greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Nendine mpho Rasivhetshele mara malibana. Ndine cards khulwane. A very strict cards. It's gonna be hard to talk about Rofhiwa alone without mentioning Tendani as well. I raised these boys, and most of you would know how overly protective I am of my siblings. Ndachibalwela, I would go and fight for my brothers. Bachileba, Rwanda bachileba. Parents will be knocking
on our doors just to solve whatever happened during the day. And my dad would say, I didn't see any blood. You guys didn't do a great job. When you meet them tomorrow, make sure you finish the job. But I think it was his way of, instilling some discipline that, fights won't get you anywhere, but we would still fight. Rofhiwa, you know, Rofhiwa and I think we're the strict ones. Tendi and Ringe are the softies, even if you listen to the niece and the nephews, I would give an example of these hairstyles. Rupo and I wouldn't understand why you would want to do certain hairstyles. But Tendi and Ringe would say, but why? Why not? Rupo would come on the side and say, should I allow it? I'll be like, no, we're not allowing it. But, with the soft heart he had, Rupa was very understanding. Rupa loved life, And as stubborn as he was, Rupa chigungura, and he would complain and still do, Agungura, hi, mini, but he will still do it. Hobo and mfara guama, a very stingy mfara guama. Rupa would never give you money. I'm surprised Kenny and Chimengo are saying he would give them money. Rupa would never give you money. Rupa would do things for you, He would say, Hempo. I don't think anyone has ever been called by just your name. There's always a he. Hempo, hetendi, heringe. Anko borea. Oh, okay, I wanted to cook for you. Rupwa loved the kitchen. I taught him well, I'm not lying. I used to be a great cook, and then he took over, and I allowed him to take over. So I'm really honored, and I thank my parents. Ma, Didi, it's not gonna be easy because you'll still be seeing Tendi every day. And ndikutama vavudza uri tiḓivhi uri ndi ri mudzimu u ita lufuno lwawe na, because I don't know if ndi ḓo vha ndi khou zwi tenda kana ndi khou believer khazwo. Mara I don't know what to say to my parents, honestly. And Natendi, I don't know what to say to you, my brother. You knew Rofhiwa before any other person here. You shared your mini home, and you always did everything together. Rofhiwa would buy Tendi jeans and say, hey mona, don't get a jean, don't G. And then Tendi would take the jeans, ngamrao, pincher diang. That's what I'm telling you. Rofhiwa would never give you money. So, at Christmas last year, he bought them, Tendi and himself, Christmas clothes. So they were wearing matching outfits. Rofhiwa loved content. Ne? Anything he would put on, anything he would touch, we had to take pictures. So that day, I got tired of taking pictures of those. Yeah, but he loved life. My brother loved life. My brother loved my children. The tall, hey boy, who was here is my son. They respected him. Rofhiwa had respect for me, for my husband, for my kids, for everyone. Rofhiwa loved his people. Rofhiwa respected his people. Rofhiwa loved family, My kids would just say, Mommy, we're going to Uncle's place. We're going to Auntie Patu's place. I wouldn't even have to drop them off. Auntie Patu would come and fetch them, or Uncle Rofhiwa will come and fetch them. He will be complaining, but he will come. So
I don't know how I'm going to carry on or move on from this. I don't know what tomorrow holds for me. I don't know what tomorrow holds for us. I don't know what tomorrow holds for you, Patu. I don't know what tomorrow holds for Robo and Patu's children. But we are here for you. You know how much I love you, Patu. Patu is more than, people always say, I'm the Rasivhetshele, because they thought, so until people see Daddy, then they know, oh, okay, she's their daughter. But people think, or maybe I got married to one of the brothers somewhere. But Patu is the daughter. Patu Ringe, they are the daughter, So, Patu, you know how much I love you. I've never called you Moharibo, Nalungweduba. Even when I introduce her, she's my sister, my mother's child, my father's daughter. I don't know. I don't want to say I'll take care of you. I'll never be able to give you what Rofhiwa used to give you. I'll never be able to be a father to Zoe. Zoe was Rofhiwa's princess. I'll never be able to play those FIFA games with Zibuya like Rofhiwa used to. Puruso, you know I'm there for you. You know how much I love you. Yo, Rofhiwa, I'll always love you, my brother. I will miss your smile. I will miss your jokes. You know, Rofhiwa, how funny Rofhiwa was. I remember this other day, sorry, Mr. MC, I'm gonna finish now. This other day, because we said to him, hey, now we don't know your scent. Do you ever wear perfume? So this other day, he's like, hey, we're sitting, right? So he's wondering why we're not commenting, why we're not saying anything. So he keeps on doing this. So I'm like, what is wrong with you? He's like, so you guys can't smell it. We're like, we're not smelling anything. He's like, I forgot to wear it. So that's how Rofhiwa was. He loved to be seen. He loved to be acknowledged. He loved to be noticed with whatever little thing he touched. So I will miss all those jokes, just to look at him and that smile with his short teeth. I would tease him because of that. I will really, really, really miss you, my brother. May your soul rest in perfect peace. I will do what God, I will just ask for God's guidance. I am not going to stand here and say, I'll do this and this and this. May God just guide me, show me the way and light on what I need to do moving forward. I thank you. Still morning. Good morning, everyone. My name is Benji Wagamalevana. It is with a broken heart that today I'm standing in front of you to bid my beloved brother-in-law farewell, Rofs. Actually, I never called him Rofhiwa, never in a single day. And he never called me Benji, never. He will say Mr. B or Vabi. Actually, I was even thinking, this guy doesn't know my name. Why? He never called me by name. Robs, you're gone too soon, my guy. It still feels like a dream to me. When that call came to say we must come to Kempton Park, I didn't know what was happening. But Robs, we will miss the great memories that we created together. We had a tradition as family where we celebrate each other's birthdays.
wherein, whether it's my birthday or any one of us' birthday, we'll get together and we know who's gonna cook on that day. It was a given. So he'll always cook for us, and he will try all these different kind of dishes and different cuts of meats. So we'll definitely miss that. Your smoked beef, and we will also always remember you and your signature nap. There was no way he can eat and never sleep, this guy. Every day once we finish eating, you'll take a nap. We know you'll just disappear. And when we don't see him, just know that he's napping somewhere. That was him. He was always full of jokes. And his laughter, you will hear it from a distance that now Robs is here now. Robs was a hard worker, but he always made time for his family. I'm sure it's evident from the pictures that you are seeing now. And the content part of it as well. That's why there's a lot of pictures of him. He liked content and he loved his family and kids. Robs lived his life. He lived his life. He achieved a lot that some of us are still working towards. He did everything possible to enjoy his life. That was Robs. He never put limits in front of him. We were still hoping to share some time on this planet Earth with you, Robs. But God had other plans for you. Rena re le batho re tlo ipotša dipotšišo re go iragetseng, but we'll never get answers. Only God knows why. Rest easy, my brother. Rest easy, my guy. Thank you. Nda matsholo nenga dzina ndi pfi Ṱalipani Masianuga ndo ḓa nda dzhia lupedzi lwau hafha. A thi ḓivhi uri ndi thome gai mara ro xelelwa mani. Rofhiwa vha ene muthu we ndi tshi thoma u ḓa hafha vhuḓini a vha tshi dzulela u tsala murahu a tshi sokou ṱangana na nṋe badani a ngidimedza nga goloi. Ndi tshi kha ḓi khotsi anga vha tshi dzula block G ndi uri ndi tshi to fhira khonani Rofhiwa vhona goloi fhedzi u khou ntsala murahu u ḓo uri ni khou ya gai na khaladzi yanga. Na zwino zwezwi ro muvela tsini naye Kempton Park o vho takala badi uri o wana muthu wo taster zwiḽiwa zwawe hezwi zwi si shaphi zwiḽiswa nṋe zwa kona u bikiwa. Kana a khou nyaga uri a ite get together u founela nṋe a songo vhudza khaladzi yawe a ri ḓani ndo amba nayo ḓani ndo ni lindela. Mara we had really good moments yo. A thi ḓivhi uri khovhe ya ready khou bikiwa nga nnyi vhabii zwezwo. Fried fish na dzi T-bone. Vhathu a thi khou a ri ṱhonifhe program Yani dzula fhasi. Vho Rasivhetshele ṅwana ha replacewi nga muṅwe mara vhatukana khevo vhavhili na vhone ndi vhana vhavho. Uḽa ndi munna wa Linge, uyu ndi munna wa Mpho. Khou livhuwa Mudzimu kha ri fhaṱutshedze. Ri khou fhirela phanḓa. Mpho o mpha maanḓa uri ndo vha ndo neta mara you have strengthened me. A thi ḓivhi zwori vhafunzi vho ḽivhebe Masquire kha ḓivha ready. Ina item hafha. Okay, church choir or taking though.
Una item not nirimbe lobvumela nikoto imba lwano nikoto imba tilatsine ngamanda nimbe lwalo na luimba ni na president tizvino take wafuna vonelelwa badi omthanga nenona kakati man takudova kori paluimbo tere then rikoya wana special tributes nga tendani Uncle Rasivhetshele. Ni divisa zwone umsisitendaniswa. Nife Uncle Rasivhetshele. Oh, come on. Then at the same out there hapa none pato danga chabu. Yeah. Yeah. Then ni repelu imba ni rolo rena vibe buter. Rochimira is enough konyago wana vibe. Yeah, ra vibe. Yeah, konyaga ra vibe. Konyaga ra vibe. Okay. Singo mind go ara chichina ya ini chine. Bora Rasivhetshele ba doseya. Na tendano doseya. Na mempo ba doseya. Uruko ba ready ngange. Yeah, Jeje uruko ba ready ra vibe. Ra vibe uruko ba right. President. Ina bini go so ko imbani so bolu melisa bathu. Ine ya bravo sometimes. President votro the stage ni neti ngo vavidza. Okay, vakodela yini? Upfe va kha inwe room ngapo va pfa ndi kuimba. Bada. Vachina na yini? Ini ko thama abone vakozo ko pfupasa gukulumi. Ruko ruga tere. Ndivone ndilana ma. That's right. Gongo. Yeah. Ndivone ndilana mapungo. Hallelujah. Aunanea ngayako tsiya sungu pira kabavumele ndivone na mapungo. Ari mupfumele if it needs to be. Aunanea ngayako tsiya sungu pira ndivone ndira ndivone na mapungo. Yeshua ndivone ndira na mapungo. Andiri Yeshua ndivone ndira na mapu. Rukwimba lopedza riri aunanea ngayako tsiya sungu pira ndivone ndira na mapungo na mapungo. It's not a good morning this side. As you can see, I look exactly like Rofhiwa. Without Rofhiwa, I don't have an identity. Our bond goes beyond just looking alike and being twin brothers. We share one soul, and you left with the other half. And the remaining half is now unstable. As you can see, I can't hold myself. I'm breaking down. I knew you way before we came to this world. We grew and played together in our mother's womb for a whole 9 months before seeing the light of the world. We loved the same things. We shared everything. And the reason why we
you were known as the Ras twins, is because you go everywhere I go, and I will go everywhere you go. And today, the Lord has called your name, and you went to heaven, and guess what? I also want my name to be called, so I can come and join you. That's just how our bond is, and I do not expect anyone to understand it. However, I had to push hard this week to make sure that your send-off is as successful as possible, so I can tell you about it when we meet again. So family, if my name is called, there won't be any need to do this, because what we've done here, you've done it for Rofhiwa and myself. How is this possible? How am I supposed to live without you, without your presence, to show up as normal and accept that you are gone? If there's anyone here with a medication or anything that I can use to accept my life without you, can you please give it to me? I will take an overdose of that. Dear Rofhiwa, my brother, my twin brother actually, I love you. We shared an inseparable bond. We were very disciplined twins. I know Rashishangedza. We thrived through school. You became a chartered accountant, and I became a professional engineer. Something that when people look at it, they said, wow, look at those brothers. They both thrived in education, and they are doing well in life. As my sister said, in December, this picture that is this side, he bought me clothes, the matching clothes. He always does that, though he always come on the side and make me pay for it. But in that December, he made sure that I wear the clothes and I put on his perfume. The new one that he wanted anyone to smell it, everyone to smell it. I can say a lot about Rofhiwa. This man can't go, man. No. He can't go. I'm so broken. To our family, parents, mom and dad, you lost another son now. I know there's only one thing that you're expecting from me, and is that I stay alive as far as possible. And this is what I'm praying for as well. Wife and kids, Patu, I knew you from me and Rofhiwa's teen years. He used to sneak you into the house, burn the bigger stir fry, and make sure that you don't share with me. I will always eat the leftovers, but I was happy to do that. You brought so much joy to him. You made it possible for him to stay with being my twin. I am so sorry we lost him, but I am grateful that you have given him children that he adored so much. Puluso Zubuya Zoe, I've been your favorite uncle, and with your dad gone, please know that I've stepped up to take his role. You will never miss anything in your life for as long as I'm here. Be rest assured, please make me your first stop to everything you need. Uncle is here. Siblings, Umpo, Ringe, Rosani, we are broken. If you look back in the past months, Rolfs has been an ear and the solver of most of our issues. I don't know what to make out of that. We must remain as tight as we are. Our chef that invites us to his house, the breakfast and making sure that we are fed. He loved us so much. I am not going to take the role of cooking. I think Mpom must take it back. Nieces and nephews, I know you are as broken as everyone, and the only way we can make him proud is through striving
for educational excellency. We spoke about how we want you guys to do so well. Please study hard, become chartered accountants, become professional engineers, become everything that will make your dad and myself proud. To my own kids, you lost your uncle, the guy that you spend most of your holidays with. His home is still open for you guys to visit. Auntie Patu will forever open it up for you. To our friends, Majita, DK Navela Murado Unat, Temba, Richie, Given and others, please let's continue our friendship. I will not be him, but surely I can help you remember him. I won't mention much, but we did have fun with him. The teasing of us being twins, my twins are Rasivhetshele, is we twins. All the names that you called us, we never got angry about it. We loved it, and I don't know what you're going to call me from now, but you can still call me Chi Twins. He is our guardian angel now. I don't understand why this guy is here, man. How to go purpose. Bikers family. This is the family that I introduced Rofhiwa to. But let me tell you the story of Chief Ras, how he became a biker. Rofhiwa was not a biker. For many years since I started biking in 2007. Rofhiwa never liked biking. Later on in our late 20s, I started to believe that finally me and Rofhiwa were different because I loved motorbikes and he seemed not to love it. He will come to my house and sit in my bike and say, "Ish, but it's nice. Bike and India but you guys make a lot of noise, and what's so special about this bike you have? Can you tell me the spec?" I will tell him that it's a V-Rod, a special edition. The one I drove to his memorial service was his. I was riding him out of his house for the very last time. And today, my bikers, friends or family, they are riding him out to his last destination. Then a few weeks later, Ross called me. Hey, Munani guy. He always does that. "Where are you? Please come to my house. I bought you something, but come fetch it around 12 p.m. He really wanted me to come around 12 p.m. and not any time, other time. I told him, I was not doing anything. So I drove to his house around that time. And when I got there, I found a big trailer with a bike exactly like mine. I was like, and then he said, "Hey, Mona, now I love bikes. And I bought a better bike than yours." And the bike was exactly like mine, it's just a different color. I was like, "Okay, do you know how to ride?" And he said he's been taking lessons. And ever since that day, we grew a huge biking family together. The Ras twins, as known. And hence you see the huge bike or bikers that are here. But hey, I guess I was his inspiration. And we had lots of metal and bending of rubber together. We've been to Botswana a couple of times. And if you can check the videos, me and him always drive or ride. It's either myself first, then he follows. But we could not be separated by any biker in between. To everyone at large, the hall wouldn't be this full if Rofhiwa was not great. His TikTok went buzzing after I announced his passing. Messages poured into my DMs telling me how they grew to love him through his post. Smoking meat, riding motorbikes, posting me and him so he can boost his responses, and his family as well.
Okay. Okay, messages poured into my DM telling me how they grew to love him through his post, smoking meat, riding motorbikes, posting me and him as well as his family. The raptor post going to the mud. A life short lived, but lived to the fullest. Rest well, twin. Ride on, Chief Ras, and smoke those clouds, Chef Ras. Our birthdays is in just a few days on the 9th of April, which is next week. Thank you for our 41 years of our double impact life. I love you, twin brother. And for me to survive at this time, I've joined a group called Twinless group on social media, where you get to talk about other people that have lost their twin. I don't know how I'm going to survive, but I'll leave it to the God Almighty. Thank you, everyone, for coming through. Musidumbu liulu lichiremedzali chiremedza mbilu na bubi na bubi buchi kunda satanesa tane achindi unkumbule unkumbuleko otsia unkumbule unkumbuleko otsia unkumbule kumbule kozia ngao I'm still reminding the owner of the car, LN61GP, just go and attend your car. He has got a problem now. And even the owner of the JT09CBGP, please go and attend your car now. Right, we are proceeding with the program. Now we are going to call the parents, mom and dad. They've got something to say. They were baby ba Rofhiwa. Tukotama takene ba wana rwimbo rwa bashara bachikodenga no panda. ndo Ba baby. dale Rasivhetshele. elwanga lufu idautuse idautuse nyoponyo duvale chivokovera duvali chivoko vera na swiswina swiswi linchi tanga. On behalf of our dad, I would like to greet you again in the name of our Lord Jesus Christ.
Daddy won kumbela uri ndiba balele a short message to Rofhiwa. Rofhiwa, Chief, as I used to call you. Your early departure left a void in myself and the entire family. It's only God who knows the beginning and the end of all creatures in the world. You were there for us. We enjoyed your brilliant smile and jokes. Anyway, anyhow, you know, when he was saying this is what he was doing. Anyway, anyhow, everything has its own time and season. And the sun, which always rises from the east, eventually declines in the west. God bless your soul, my beloved son. I will always love you. Thank you. Kolibua chimidza mushumo. Ndiavaresha machiloni a ḓuvha ḽa ṋamusi. Hoyo imaho hafhanoni ndi mani Mashudu. Ndi mane kha vhana vha Rasivhetshele. Zwi tshi amba uri ndi murathu wa Mr Rofhiwa. Nga hafha ndi na makhado ane a vha muzwala wa vhana vha Rasivhetshele. Ro aluwa roṱhe hangei Rasivhetshele vha tshi ri fara zwavhuḓi. Ro ḓivha u ḽa zwiḽiwa zwavhuḓi ha Rasivhetshele. Ri tshi fara zwikhafuthini zwavhuḓi musi ri tshi ya tshikoloni. Rofhiwa na tendi ro vhalela. Nṋe ndo vha ndi tshi lela Rofhiwa, makhado a tshi lela tendi. Mpho o amba zwa uri Rofhiwa vha si muthu ono fha tshelede, mara kha nṋe zwo vha zwi songo ralo. Yo vha i tshi ri dzi 6 dza January nga madekwana musi vho vhuya mushumoni. Rofhiwa na tendi vho vha vha tshi ntsendela WhatsApp vha ri happy birthday mani, ri khou panga tshelede kha e-wallet vha ḓo ya vha nwa cold drink. Ndo rumiwa nga mma uri ndi ḓe ndi vhale maipfi a u fheletshedza Rofhiwa. Kha Muhuweleli 1 verse 5 i amba uri ḓuvha ḽi a ṱavha, ḓuvha ḽi a kovhela, ḽa vhuyelela fhethu haḽo tshi bva hone. Rofhiwa, no ṱuwa ri songo humbula ṅwananga, ṋamusi no ri sia miṱodzi yo ḓadza maṱo. Ndi khou ḓi sola uri ngavhe ndi zwi ḓivhe zwa uri musi ni tshi vhuya ṅwedzi wo fhelaho ndo vha ndi tshi ḓo ni kuvhatedza nda ni vhudza uri ndi a ni funa. Ndo vha wa mashudu, Mudzimu wa mpha ṱhutshedza nga vhana vhavhili khathihi na tshikolo na dzhena na qualifier sa chartered accountant. Na fhedza ni tshi wana mushumo na mala mufumakadzi waṋu fhaṱuwani na fhaṱutshedziwa nga vhana vhavhiwe vhararu, vhatukana vhavhili na musidzana muthihi. Nda pfha na zwenezwo zwi zwavhuḓi zwi tshi ntakadza.
na mala na mufumakadzi ane a vha na lufuno, a gudisa na vhana vhawe lufuno, na musi na ḓa na ntsia tshikhalani. Ndo vha ndi tshe ndo lavhelela zwinzhi kha inwi. Salani handia tua ndia shangoni lila Yesu ombidza ondu gisela sipa kasau dula dumelang ke a tsamaya dumelang ke a tsamaya ke ya lefaseng lela Yesu wampitsa untuk kisetsa siva kasau dulam. Zwe na vha ni tshi ntakadza ngazwo zwi nga vha zwo dzhiwa nga nnyi, nga muṅwe wa vhana vhaṋu, nahone mufumakadzi wanu u ḓo sala tshi zwikona. Lufuno lune na vha nalo kha nṋe fhaṱuwani u ḓo sala tshi zwikona na? Ipfhi ḽe ḽa vha ḽi tshi dzula ḽi tshi unga muḓini wanu ḽi ḓo dovha ḽa pfala na? Ni tshi vhidzelela ni tshi ri he fhaṱu, phuluso, boizi, zowi, ni gai? Vhana vha tshi pfa ipfhi iḽo vha ya vha tshi ni gidimela. U ṱuwa hanu ho vha ndozwo. Ndi tonga muthu we a dzhavhuleliwa tshithu tshi tshanḓani. Zwe na shuma ndo zwi vhona ṅwananga. Tendi u ḓo sala a si tshena khonani yo no nga inwi. Ye na vha ni tshi ri no vhuya, Tendi a ri, o lady, inwi na ri, mma, vha gai? Nda ri ḓani vhananga, na nkuvhatedza, na ṋea zwanḓa zwi dudelaho, nda takala, nda ri welcome home. Nga muhumbulo ndi soko fulufhela uri ni ḓo vha no ṱangana na alu. Arali zwo ralo, ni mu vhudze uri mma na dedi vha ri vha kha ḓi ni funa. Fhaṱuwani ṅwananga, na u Rofhiwa o ṱuwa, mbilu dzashu a dzi nga shanduki. Zwe na vha ni zwone, zwine na vha zwone, na zwine na kha ḓi ḓo vha zwone, kha riṋe a zwi nga shanduki. Rofhiwa, eḓelani nga mulalo ṅwananga, ri ḓo dzula ri tshi ni humbula misi yoṱhe. Rest my son, I love you. Ndo livhuwa mtshimbidza mushumo. Ro livhuwa nga maanḓa. Thank you very much. Now, ri tsini yo fhedza program. Thi ḓivhi zwo ri ndi vhale mini kha mme ya mphoni. Ndi khou balelwa nyago u vhala ri vha khou ri mini nga fhaṱuwani. Ndi vhona nga vhanga vha sokou ri tendani fhaṱuwani a songo ṱuwa ini ni hone. Ri khou bvela phanḓa na program yashu. Zwa zwino ri khou nyaga u takusa hoyu mukololo o no pfi Fhaṱuwani Rasivhetshele. I know maybe it will be difficult. Hoyu Fhaṱuwani Rasivhetshele ndi mufumakadzi wa Rofhiwa. Taki? Ri khou humbela just not luimbo and one item. I ri ni farela hanefha thi lune na lidza hone u ḓo wana u khou badela tshelede nnzhi. Zwino hafha ri khou ni pfa nga mahala. Ri ḓo vha ri khou humbela mazwale a tshi khou ḓa ngeno phanḓa a ite farewell kha munna wawe.
Psalms 91. O dzula utumba moni awata duru da duru ora ramurunzi wamuko nasote o dzula awata duru Guys, the mic I think has got a problem. I don't know. Oh, it's fine now. Macheroni batho bote, Oima Hondi Pindu, and I'll be reading a letter to Ropi from his darling wife, Pato. You, Ropiwa Munawanga, Ropiwa Pato, Kotia Bananga, my personal chef, Boras Banga, the king of my castle, my love. Ndokwa shekana, nonsia chote, ndifa unga ndi muloro mubi une ndado papa makawo, mara maduba akouya, nahone atiko papama. Where do I even begin to live this life without you, after spending 21 years of my life with you by my side? The one thing I always prayed to God for was that you would never leave me in this world alone without children. And now I find myself asking, am I now a single mother, a young widow? I'm confused, I'm broken. Is this the end of the life we dreamed of? You have completely shattered my heart. I don't know how I'm expected to carry on. The fear of life without you makes me anxious. Our children, Ropi, their hearts are bleeding. Puluso, Sibuya, and Sonaka, what do I even say to them? How do I explain a loss this deep? What a spoiled family we were. You spoiled us with love. You gave us so much care, so much protection. You made sure we never lacked anything, not just materially, but emotionally too. We felt safe because of you. We felt loved because of you. You were such a great man, a devoted father, a loving husband. You did everything for me and the kids, always putting us first, always showing up, always giving your best. You were my partner, my comfort, my safe place, my skinnering partner. Life made so much sense with you in it. From the meals you prepared with so much love to the laughter we shared as a family, those are the memories I will hold on to forever. The braai you made for us on Thursday evening was so delicious. We even had the same food for brunch on Friday, eating from the same plate. Little did I know that would be our last. I'm internally grateful for the time we spent together. I'm scared, Ropi. I won't lie. I'm scared of walking this chapter without you. But I promise you this, I will try. For you, for our children. I will carry your love forward. I will remind them every day of the kind of man their father was. I will make sure they never forget you. You may be gone physically, but your presence will never leave us. You live in our hearts, in our home, in our children, in every piece of love you gave us. Ndo tanguliwa, ndo dzhielwa munna wanga. Vutshilo ha vhananga ho vhilinganywa. Vhuṱungu he na ntsia naho ndi tshilonda tshi sa ḓo fholaho. Yo, Ropi, ndo vhaisala. All the plans we had for our children, our birthdays, our future, things will never be the same. Hey, Patu Rasivhetshele, Bomme, me abana, Mutuanga, my love, baby. I will miss hearing you call me with those names. Rest in peace, my love. You will always be part of me. I will always love you and honor our memories. Mana Dedi,
ndo ṱangana na thavhakhulusa, ndo homelwa, ndo swifhalelwa. Honeha nṋe ndo ṱanganedza nga mbilu, honeha vho nṱanganedza nga mbilu ya vhuthu muḓini wavho nga dzi 18 March 2017. A huna hune nda ḓo ya hone, hei nḓila ndo vha ndi tshi tama ri tshi i tshimbila roṱhe. Dedi, mma, Sesimpho, Sesilinge na vho khotsimuhulu Tendi, ndi humbela uri ri ise phanḓa na u tikana kha u alusa vhana vhanga na Rofhiwa. Nga ndoṱhe ndi nga si kone. Vhananga vha aluwe vha tshi ḓivha lufuno lwe khotsi avho a vha sia lu hone. To our children, Phuluso, Zwibuya na Zonaka, there was nothing your dad couldn't do for you. He loved you so much and showed it in everything he did. You may not see him physically again, but his spirit will live in all of us. He will guide us from heaven. Daddy is now our guardian angel. We will help each other through this new chapter in our lives. God will give us strength, my babies. Mommy loves you so much, and I'm sorry that life has been this unfair to you. Mudzimu vha ri thuse roṱhe nga moya. Thank you. Ro livhuwa nga maanḓa. Ndi khou tama uri ndi tshi khou takusa havha vhane vha pfhi Vho Mahlodi, Mbadalinga, something like that, if I'm not pronouncing it well. Ri ḓo vha ri khou humbela kereke yoṱhe takwe ime nga milenzhe. As we'll be paying the last respect to Rofhiwa. Hava vha ḓo vha vha khou ri vhalela obituary. Roṱhe ro ima nga milenzhe yashu. Vho Mahlodi, may you please come to the fore and read the obituary. Then the man here will be giving us a melody song while she'll be reading the obituary. Thank you. The obituary read as follows. Born a twin on the 9th of April, 1984 at Thohoyandou, to Ntsundeni and Balanganani Rasivhetshele. Rofhiwa, self-named Chief Ras or Chef Ras, lived a life marked by ambition, resilience, and a generous spirit. He built a career in accounting and business, and he cherished his family above all. He left us on the 28th of March 2026, leaving behind a lasting legacy. He began his education at Chishonga Primary School in Thohoyandou, continued through several schools before completing his matric at Cornerstone College in Pretoria. Then studied BCom in accounting at the University of KwaZulu-Natal, followed by his CTA with UNISA, and qualified as an accountant. He then proceeded with his SACA board exams and qualified as a chartered accountant. His career spanned various accounting firms and companies, including leadership roles such as general manager at Avis and finance executive at Stage Zero. And he demonstrated entrepreneurial drive by founding several companies, including Ramsa, Quinovate Ltd, and Raswood Group. He was married to Fatuane Rasivhetshele and blessed with 3 children, Phuluso, Zwibuya, and Zonaka. He is survived by his parents, wife, children, twin brothers, sisters, nephews, nieces, and a loving circle of family and friends. Rofhiwa is remembered for his analytical mind, leadership, and commitment to family. His journey from Thohoyandou to Johannesburg and beyond reflects a life of perseverance, learning, and meaningful impact on those around him. He will be remembered for his love for cooking,
humorous and adventurous nature, Chief Ras, the biker. Thank you. Shall we all sit down? Let us occupy our seats, please. The owner of the car, HH 80RR GP Volvo. Please just go and attend your car. There is something funny to your car. Please just rush to your car now. Bashu rosuka kachipinga chine batu bote boamba muta wamba zwimisa zwoamba hechi ndi chipinga cha uri ri pfe mudzimu vachiamba na rine. Taki, can you usher the servant of God to the pulpit by your own song? Your own song. Ri dovha ri khou humbela mudinda wa mudzimu vhafunzi vhole vhebe vha tshi khou ḓa ngeno phanḓa uri kovhela ipfi ḽa mudzimu. Every day and every hour, you are faithful. Hallelujah. Chividzo na renerido rangangau resha mutawa hashu Haramagadza Sivhetshele na mashaka ashu ote vafunzi vote vari pano nga fhasi ya dzina la musanda washu Thobela Jesu Kristo. Rena mutawa ha Rasivhetshele na musiri na nnḓu ye Rofhiwa vha tshi khou dzula khayo. Arali ra bvisela havha muhulwane thungo ri ḓo vha ro xela nga maanḓa. Arali vha si vho tshivhase vho takalani vhe vha ri sendela tsini muṱa wa Rasivhetshele vhone nṋe ri fhano Mbilwi vha Rasivhetshele vha hangei Golgotha mara vho tshivhase vha ri ṱanganya. Hallelujah. Ari khou ṱoḓa zwi hangwe hezwo ni ri na mafhungo manzhi nga maanḓa. Zwino sa izwi ro no vha murahu ha tshifhinga. Hallelujah. Madekwe John 14. Madekwe mulovha ri khou bva u humbudziwa u lifhiwa ha milandu yoṱhe ya vhathu vhoṱhe vha ḽifhasi. Songo ri hangwa vha khou tsianga. Shango heḽi thi khou ṱoḓa u semana ni ḽo itesa ḓabaḓaba nga maanḓa. Shango ḽo itesa ḓabaḓaba. Vhathu vha khou funzea mara vha khou funzea vha tshi vha maḓabaḓaba. A ri khou tevhela nḓila ni. Hafhano shangoni vha khou tsianga lufu lu ḓifha maanḓa mahulwane nga maanḓa. A ri na vhutshilo ni mara vhathu vhone nṋe a ri khou fhaṱuwa. Hafhaḽa stage ni hetshila ndi tshone stage tsha kereke ya fhano he Rofhiwa na vhangana vhawe vha ima hone hafhaḽa vha tshi khou bva ndovhedzoni. Ndovhedzo i tshi khou amba mini? I tshi khou amba uri Rofhiwa a tenda zwa uri Yesu Kristo vho mu fela tshifhambanoni. Ene zwino zwo ralo zwi amba uri Rofhiwa u khou ṱahekanya u khou bva lufuni zwino u khou yo u tshila a vhutshuloni. Zwi amba uri mbulungo ya Rofhiwa yo no itiwa fhano kerekeni. Ndi vha thusa. Hezwi ndi zwa vhuvhili. Kereke yashu a ri tendi kha zwiṅwe zwithu ni. Riṋe ri tshi rembuluwa ri bva mushumoni muvhusoni wa swiswi. Ra bva lufuni ra dzhena vhutshiloni. Tshalo ra tshi vhona na zwino vha sedza matafula haḽa hu na dindi ḽa ndovhedzo hafhaḽa.
la le fanelo ni libida la batho bote aba la re hai ri songo tsa libida la fake ari munamboni muthu o rimbulu wa swika pangiwe na ndevhedzi live libida zwino ri vhuye mulamboni yange ri tshi sumbedza vhathu vho ṱaho lufuni ndi ngazwo lufuni a ri tovha na ndavha nalo nga maanḓa a ri na ndavha nalo nga maanḓa ngori lu no ri shuma ro no shumeswa ro no fesa Golgotha hezwo vha khou vhona upfhi mulovha ndi ḽa vhuṱanu murena vha vha khou fa mpfumbili dzoṱhe lufu lwa spiritual havhaḽa munna vha lovha vha khou ṱavha mukosi wa phondi pata vha lovha lufu lwa vhuvhili lwo fa bodi ndi khou amba ṋamusi hafho Jerusalema tshitumbu tsha tshi nga ngomu livhidani o tshadini yavho Josepha Baramatiya hu khethiwa ḽifhasi ḽoṱhe haleluya uri rine ri iteni mulaedza wanga khoyu Jesu Kristo hoṱhe a vha hone pfunzo dzawe nga maanḓa u funza nga uri vhathu kha vha tende ndi khou pfana kereke uri tendani mudzimu wa makoleni ni tende na nṋe haleluya amba nḓuni ya khotsi hune ri tshi bva fhano ri ya hone khombolo nga madekwana a khou dzedza na muṋe gudima na hanefho u khou vhudza mukala hei zwo pfhi John 3:16 mudzimu wo funesa ngo zwingafha ngafha Jesu u khou funza muthu muthihi nga madekwana mukalaha vha khou funza u tenda kha Jesu vha tshi khou dzhena kha kereke ya Sabatha ya mugivhela a ri angwe hezwo zwa migivhela na zwoṱhe hu tendiwe kha muthu ono khou yo fafuwa ri songo tamba nga tshifhinga vhana vha khou tsiyangani haleluya zwino muṱa wa Sivhetshele wo tshimulongolo a ri ngo takala zwone vhone ra vha na vhuṱambo muṱa wa ha Mamburu muṱa wa ha Mphephu muṱa wa ha Tshikambe vhatukana vhashu vho luvhidziwa vhone ṱoḓe zwino vho vhone nṋe sa mufunzi u dzula ndi nga si tshi kona u lela vhana ndi tshi ya na haningei vho Johannesburg ni ṱhogomela ndi khou tou kala ndi tshi nga kupfene nṱha ha tombo ndi mbilahelo ngo vha na manda beba khelo no vha mavhelete maṅwani ngei mukhielo khou zwine tou itani na luya luthu lwa vhuvhili lu tshi ḓa lufu lu wana nṋe vhana vhaḽa vhone ima nga tshiṅwe tshiimo matsina riṋe ri khou tea uri vhona vha khou tshenga ri tende kha murina Yesu Kristo haleluya enewe a fa a dovha a vuwa zwino ri khou wela Jesu Kristo o vuwaho uri vheiwe noṱhe no ri funaho ngo rali muṱani wa Rasivhetshele mulaedza washu ndi wa uri 2026 zwino ri khou ri kha April kha ri ḓilugisele u humela mudzimuni nga u tenda kha Jesu haleluya ende ri litshe uvhu vhutendi ho tenda na mahalwa vhaḓi vhahalwa vho no dzhena kha tshiṅwe tshitele tsho no khou mangadza vha ḓwa ndi ha mini halwa ndi ya u kanganyedza mafhungo ngoho u funa songo dzula vho riwa so songo dzula vho riwa na nango vha funziwa vha ḓo rembuluwa hani vha khou dzula vhe plakani na kungu mani bwana ndo na vhafunzi ri soko funza ri a ridi tenda munikelo wo khou dzhena ri tshi bva hanefha ha vhona after tears ndi mini mahalwa ane vha khou tou vha kambiwa uri lufu lu ri ḓele ri sa ḓivhi tshithu izwi vhono tou vha vho kambiwa nṋe ndi funa u ima ndi khou zwifha hafha phanḓa ha khonani ya mudzimu ndi kha ḓi u ṱangana mini ngei phanḓa ngizwi kha vhe ri tshi kona vhana vha khotsi yangai na mahalwa ene a lugisa hanefho a Rasivhetshele kha vha ndi na maanḓa nduke nda pholika ya zwikoṱikoṱo zwo ndakwashana mabodele oṱhe hala ngori ndozwo ndi khulu vhewa a ndi khou zwi vhona ni ndozwo ndi khulwane nga maanḓa vhuduna khovho ndi vhuvheselele vhuduna ndi vhuvheselele banda tsha dzula maluku vhafumakadzi vhane a vha tsha kona u ambara vha tshi ambara rokho dzo phulea nga murahu ndi mahalwa haya a sa fheli lufu lu tshi ḓa ri funa ri khou lila ri a ri ḓivhi zwo ndi mini a ri ḓivhi zwo ndi mini khou zwi khou tshimbilisani izwi zwipoto zwo ḓalaho nga u rali nango kereke dza vuliwa hapfi vha khou rembuluwa mara arali lushaka lu sathu humbula uri ri dzhie halwa vha ḓivha Saṱhane wa silinga
hezwi mudzimu a tshi ri kha ri ḓale nga muya mukhethwayi, Saṱhane u ri kha ri ḓale nga halwa. U kanganyedza vhuṱalayi wangeli hu tshi funziwa vha songo rembulusa zwone ni kha vha rembuluwe vho kambiwa, kha vha rembuluwe vhe plakani, vha songo tea u dzhena kha vhutendi ha straight hune vha nga kona u pfuka vhukati ha lufuni. Ro humbudziwa mulovha, mukololo o dzama tshifhambanoni, namusi ho to ḓurei, matshelo hu ḓo vha tshi khou pfhi mulenda o vuwa, mara o vutshela ḽifhio ḽifhasi ḽine ḽo ḓi kanganyedzea u swika na ṋamusi. Shango ḽashu o funa u fhaṱa ri vhatendi rose. Ndi lini tshe ra funzwa iwangeli? Nṋe ndi khou lila luvhili na luraru hafha ndi tshi yela vhana vhanga, ndi khou tou tswitswita sa khuni dza mageḓa. Hezwi ndi hafha zwino nthabeliseni na nṋe a thi nga ḓo ni litshedza, thi nga ḓo ni hangwa. Ri rabele uri ri songo tenda vhana vha khotsi yanga u vha vhatendi vho pataho ḽaini. Hangeno vho fara Bivhili, hangeno vha na zwikoṱikoṱi, hangeno vho fara Bivhili, hafha vha na mifarekano. Ri khou gai? Hu khou itwa ni hafha fhethu? Vha khou nyadza kholomo ri nge ṱaḓulu, vha khou ṱoḓa u vhona mini? Vho ḓi lugisela u vhona mini? A zwavhuḓi vhana vha khou tsia ngezwi zwine ri khou ita zwone. Kha vha lavhese vhavenḓa ri rabele. Kha vha ri kakala baba. Ndi khou vhala Johana ndima ndi ya 14. Ya. Huno Yesu a amba na vhafunziwa vhawe a ri, dzimbilu dzaṋu dzi songo tshenuwa. Ndi lufuni hafho khou fa ine matshelo, mara pfunzo ki hambe uri ḓisani tshelede, hambe uri mini hani. I ḓo ḓa tshelede reta ngauri fhaḽa vha lovha vha si khou funa u fara tshelede. Tendani mudzimu ni tende na nṋe. Tendani mudzimu Ramakone, hu tendiwe na kha nṋe. Ane kha ḓi o fela vhathu bilo na vuwa. Nda kunda zwivhi zwoṱhe, nda kunda mpfuvhili hadzo. Haleluya. Nḓuni ya khotsi hu na madzulo manzhi. Ngavhe zwi songo ralo ndi misi ndo ni vhudza, ndi ya u ni lugisela vhudzulo. Zwino kereke mafhungo kheyo. Zwino muṱo wa Rasivhetshele vho ntsengo ndo neta mangwani. A ri ngangani, a ri mprofitani. Nṋe ri tenda kha mudzimu wa makoleni. A ri tendi kha maḓi. Nda ḓo tou vhea tshikumbu hafha ndi khou hasha hafha he ṅwananga a lala hone. Kana nda ḓa na muṱavha, kana ri ṱoḓa anointing oil, kana ṱoḓa anointing water. Dzi shumani hezwi zwithu? Hu na malofha a Yesu Kristo shuluwaho. Haleluya. Nda ndi na tenda ro dzula na ṅwananga ri tshi khou amba. Nda vhona na ene makhadzi na kuku makhadzi kuṱuku uri vhananga a ri honye ri tshi ya phanḓa ni songo dzhia lutendo na sokou kumba madavhi ivini. Kha ri tshimbile straight. Holu luthanga lwo no kundiwa kale. Na ṱhangu a ri nga bvi riṋe a Rasivhetshele. Ri yo ṱoḓa uri mufu o ḽiwa nga mini? Mufu o ḽiwa nga mini? Vho Adamu vho ḽiwa nga mini? Vha gai? Ṱhangu dzavho Efa dzo bva lini? Vhathu vha special u fhirisa vhaḽa vho sikiwa nga mudzimu. Lufu lu swika lushangoni lu khou vhusa. Jesu lu kunda. Zwivhi zwi hone shangoni zwi khou ri ṱahadza, mara Jesu zwi kunda. Ri ima hanefho hafho vhona vha khou tsanga. Thathu fanela khou funza vhuṱali. He mini. Pfunzo a huna yo no fhira ya uri tendani mudzimu ni tende na nṋe. Haleluya. Muṱo wa Rasivhetshele ri khou tshimbila kha gundo. Red carpet malofhani a mure na Jesu Kristo.
risopi chithu vananga nani ngeri kisvika richipanga hechi chifuku hechi rikopanga mavhuni haiti ameni parapara ikadiolira ropiwa ukaditovhuwa toima roima rotorochuwa rikosega padamdzimu. Haleluya. So arime china so magwerekwereni arime china ringasvika pandamurena nidorebere nodzula veweti kezvo nidohumbera zvino rote riri rabhile risvike panda ayehovha zvino ngachiluterei ari rabhiliso rine vafunzi vaurwane rirabhele zvino rine vadzimwe gerekei vangarabhela vosidza vatuna. Haleluya. Zvino ngachilutere nachikatoliki risedzange arisedzeki asvika panda mudzimu kotsi yasvivataduru riavalivuwa ramakore ramano ramanda murangapanda wa muta wa hashu ramagadza Rasivhetshele vone vasaripfuke vasapfuke dzimberu dzashu varitika nazvino mune wanga rikadiobva pano nduni yavo vakadioreranga panda rikadi anenge nduni dzapanda mune washu varitike varitsireledze ngamanda maavo namusi richibuya mune wangai arina svisvi richedzani baba ngori vone vorifera vadova vavhuwa richikwamba zvino vakakurunoni yavosi halina lini henenge kagolela uraru riava livo ramanda ote. Amen. Mifululu ro livo vafunzi vo livebe. Maybe without any waste of more time karumbele tuwane Rasivhetshele ade arineye ndivadzo na dza machimbilele kari tatata mfana wanga. Mbilu yanga avu uwa rabera ye o tangiwa gaga maswina one adiure. Hallelujah. Ndo livhuwa mu tshimbidza mushumo changa tshipiḓa tsho leluwa hafha ndi tsha u ḓivhadza matshimbilele ashu zwa zwino u bva hafha ri khou ya mavhiḓani. Kutshimbilele kwashu ko ima nga heinoni nḓila ri na vha vhulanga vhuendi vhane vha ḓo ri ranga phanḓa. Our traffic officer, they will lead us. Tshitevhelaho nga murahu ha hezwo ra tendela vha hash vha tshi tevhela kana vha tshi ri ranga phanḓa nga murahu ha traffic. Nga murahu ha hezwo ri ḓo vha na vha dzi bike, ha tevhela vha family, riṋe roṱhe ra sala nga murahu. So ri khou livhalela u tshimbila ri tsini na tsini tshi konadzea ri tshi khou shumisa vho na dzi hazard dzashu ri tshi khou tevhekana nga u tou ralo ngo tou sielisana. Ri ḓo tshimbila nga u tou ralo. Mutshimbidza mushumo ndo livhuwa. Ro livhuwa zwi khou amba uri ro swika magumoni a mushumo hononi. Maybe ndo imela muṱa wa Rasivhetshele ndi wa uri ri a zwiḓivha zwa uri ri na conference fhano ro vha yo tea u thoma nga 9 but this
ri itela thabelo vha dzi bike ni ḓo vhona zwori vhulalo vhubve ni ite nga maitele ena langana ngao na vha MTG
ni ḓo ri thusa ri avha vhanomba vha ime vho ima gai ri khou shavha ra ḓo ita zwithu nga mondeni vha gai vha khamera vha ri thusa ri ime gai henefha tiri wonderful ro livhuwa nga maanḓa kha ri humbele vhafunzi vho maṱhagu vha re hone vhukati yashu vha bvele fha khagala vha ri kumedze phanḓa mme washu nga thabelo kha vha sendela fhaḽani vha vhonale kha ri swike dzinani ḽa maanḓa ḽa murena Yesu Kristo vha tshilaho vha re hone fhano zwino ri a vha livhuwa baba ri phanḓa havho mushumo khoyu ri a zwi ḓivha zwori muvhuso ndi wavho na maanḓa na vhurena for thine is the kingdom the power and the glory amen ro livhuwa nga maanḓa vhafunzi vho maṱhagu zwa zwino ri khou dzhenai kha tshipiḓa tsha tswito mushumo hononi u ḓo itiwa nga tshipe vhafunzi vho Eric Livhebe kha ri wane luimbo ri tshi khou humbela mudinda wa mudzimu vha ye vha ite zwine zwa itiwa ngavho vha dzi bike ni vhe no dzula no luga ndi ḓo ni vhudza ri sitateni on ro livhuwa nga maanḓa zwino ro swika kha tshiteṅwa tsha u fhedzisela hafha muthu o itiwa a muvhili ndi na muthu wa muya ndi ene ane o no ṱuwa tshifhingani tsho fhelaho ro sala na muthu hoyu wa ṋama ndi hoyu ane ra khou ḓo ita tshipiḓa tshawe hafha ndo livhuwa u swikiswa mudzimuni nga thabelo nda vhafunzi vho mphaphula hu zaliwa zwinyadzeaho hu vuswa zwa vhugala hu zaliwa zwi shayaho nungo hu vuswa zwa maanḓa hu zwaliwa muvhili wa zwifemaho hu vuswa muvhili wa zwa muya hu na muvhili wa zwifemaho havha na muvhili wa zwa muya ani mafhungo a ra sa ḓivhi hoyu muvhili u no khou zwaliwa hafha ndi wa zwifemaho nga mvuhoyi hu khou vuswa mivhili ine a i tsha ṱoḓa oxygen nda na u ṅwalwa hopfi muthu wa u thoma Adamu o vha mufeme u tshilaho Adamu wa u khunyeledza o vha muya u ṋeaho vhutshilo amen Adamu wa u thoma ndi ono we rine ra ḓa ngaye zwino Adamu wa u khunyeledza ndi havha vhe ra ri khou pfa mushumo wavho mulovha hu tshi khou pfi vho vhambiwa tshifhambanoni vha ḓa vha vula siaṱari ḽiswa ḽa uri vhathu a ri tsha vha vha u fana uya na uya ri tshi tenda kha murena Jesu Kristo ri vho vha vha u tshila tshoṱhe haleluya khotsi yashu vhaṱaḓuluri ya vha livhuwa vhuṱanzi ho ṱambaho ho dzhenaho nḓevheni dzashu nga maanḓa muya mukhethwa mburi bvisaho maṱudzi na zwino baba ri na tshirundu tsha mukolo hafha Sivhetshele tshine baba tshi vhuedzedzwa hafho mavuni tshe tsha vha tshi maḓembe muthu wa tshinnani fhano shangoni ḽa hashu rovhele ne phalaphala i tshila musanda ri tshi vhona dzitshito dzi bvo haningei thavhani tshiruluni hana makole nga Yesu Kristo ri a livhuwa amen ra ḓo ri vha mbo ḓi sendela tsini hafhaḽa luya luimbo kha lu mbo ḓi ḓa vhulalo vhu tshi khou tsitsiwa kha ri ite so tere vha mabaiki ndo vhona ni na iṅwe salute na khou ita yone zwenezwi vhulalo vhu khou tsai ri kombela luimbo lu no bvafho kha dzibaiki fhedzi kha u ṱangane vha dzibaiki luimbo lu no bvafho kha matututu a vhiwe ri tshi khou a refa kha nyaga zwenezwo a si ṱaṱeni on
luringo ripemba rote ava vachigopesa mushumo wavo. Kari kwene luringo uyo huwe Robert Dombera vatendi va King Jesus na vanga vatendi ride rime ngapa uri richimbelela rikono u tanganedzana ndisoko vononga zwi konadzea muṅwe vhaṅwe vha vha khou pfa ri vha vhofholowa vho shela mabvunga nga tshanḓa ndi phati yo vhulunga arali vha muṱa vha tshi zwi pfesa zwo zwithu na vhone ri khou vha tendela uri vha ḓe vha zwi ite nga tshifhinga tshenetshi. Haleluya. Uyelela dakalo ngei phanḓa, uyelela dakalo ngei phanḓa, uyelela dakalo ngei phanḓa wa muvhusoni wa Mudzimu. Uyelela dakalo ngei phanḓa, uyelela dakalo ngei phanḓa, uyelela dakalo ngei phanḓa muvhusoni wa Mudzimu. Uyelela dakalo ngei phanḓa, uyelela dakalo ngei phanḓa, uyelela dakalo ngei phanḓa muvhusoni wa Mudzimu. Vhutshilo hanga ho dzumbama, vhutshilo hanga ho dzumbama, vhutshilo hanga ho dzumbama, ho dzumbama vhutshilo hanga ho dzumbama, vhutshilo hanga ho dzumbama, vhutshilo hanga ho dzumbama, ho dzumbama mundi. Vhutshilo hanga ho dzumbama, vhutshilo hanga vhutshilo hanga ho dzumbama, ho dzumbama mundi. Satane ene abuwoni, satane ene abuwoni, satane ene abuwoni ho dzumbama Mudzimuni. Vhutshilo hanga ho dzumbama, vhutshilo hanga ho dzumbama, vhutshilo hanga ho dzumbama we ho dzumbama Mudzimu. Vhutshilo hanga ho dzumbama, vhutshilo
Abuchiro hanga, abuchiro hanga, otumbama, imuni. Abatani ko bumela shem, huh? Notani ko kotalela, rasa imbarotei. Azingasiti sezona. Mungwakari simeli. Dinalawe. That's right. Yehova abare ringashi Dinalawe Dinalawe Yehova abare ringashi Areone asakati abare ringashi Areone
mawe ro livhuwa mawe kha ri ri zwenezwi havha vha tshi khou fhedzisa u wadzela he mimethe yavhoi ndi humbele vhathu vha tevhelaho vhane vha khou ḓo u shuma na mudinda wa mudzimu kha tshipiḓa hetshinoni tsha u tibula tombo. Kha ri humbele mukovhe nṋe vhuṱalu na Alusani Ramagadza havho vhe nda vha bulai ndi vha u tibula. Ri ḓo wana na hoyunoni ane a pfhi Ramagadza Darol arali ndi khou vhala zwone ene u ḓo ri vhalela tombo. Sendelani ngeno ni ḓo shuma na vhafunzi vhafunzi tshifhinga ndi tshavho. Ro livhuwa ri ḓo humbela baba hafha vha ḓo ri vhalela bugu ya Johanisi 11:25 Yohane. Yesu a amba naye ari u vuwa na vhutshilo ndi nne a ntendaho u ḓo tshila naho a tshi fa huno a tshilaho a tshi ntenda ha nga fi na lini na lini eneyo mafhungo u ya a tenda na. Haleluya. Amen. Zwino a si ndima ya u tibula tombo hei zwi khou tou amba uri hafha a rongo u khou fhedzela mazulu tshivhasoni hei tshi tou itiwaho ri kha ḓi o vha na nzamuluwo. Haleluya. Vhatombo nga pfhi ri kumisa vhatombo ḓi ḓa ri tshi ṱolela hai hu khou ḓa tshifhinga tshine pharaphatira ḓo ri tshi tsha vhaliwa ḓo ḓimikana zwoṱhe vhathu vhofa ri songo na nḓowelelo ri ḓa na zwiḓulu ḓo ri kha vhone hafhani a zwi vhoniwe hezwi zwithu ape ndi tshiga tsha nḓevhe dzo sa pfha hezwi zwithu. Kha ri swike phanḓa murena othi ashu vha ṱaḓulu ro livho u tikiwa sa muṱa vha ri fara zwavhuḓi na mashaka a hashu vhana vhashu na vhaḓuhulu khe vha mutshimbidza mushumo vho ravhutsi vhafunzi vhashu khe vhano murena vho ri tika ro swika hafha magumoni. Zwino muṋe wanga ri kha ḓi lila tshanḓa tshawe tshi kha ḓi u ri tika na musi ri u tshumela muṱani murena washu vha ri tsireledza nga maanḓa vho mahulu dzina ḽeneḽo ḽa vhene vhafa vha dovha vha vuwa vha ri lini na lini heningei kha maṱaḓulu mutshidzi washu Yesu Kristo. Amen. Vhaḽa vho tibula kha vha ite zwa u tibula. Ndo no ni vhala ndi mukovhe na Alusani. Zwino ni tibula nga huṅwe na huṅwe riṋe ri na ḽa mikhuvho yo pfhi ri khou tibula muthu. Zwenezwi vha tshi khou tibulai ro kandiwa phanga vho Tshifhe vho Thidiela ndo vha vhona akhe vhaḽa ri khou vha ṱanganedza Tshifhe vha United African Apostolic Church khathihi na vho Aroni na tshikhuwa nga ri kana vha tou pfhi Hansi something like that. So ri khou vha ṱanganedza vha Aroni na vho Khotsimuhulu. Vho Mera pfhi vha hone vha gai vho Mera kha ndi vhona tshanḓa fhedzi ri khou takalo vha hone hafha vho Mera vhashu. Wow ri khou vha ṱanganedza mma Mudzimu kha vha thuthufatse Mudzimu kha vha tonde ndevho vhongo ni songo ni vhonaho ni songo tou vhilaela ri khou ni acknowledge. Kha ri wane hononi Darol arali ndo vhala zwone Ramagadza a ri vhalele ni vhale zwino pfhala na vha kule vha ni fhetela. Dovhololani nga uswa havhaḽa vharangeni kula vhangoni pfani. Madzina ndi Rofhiwa Rasivhetshele Sunrise 1926.
always be in our hearts. ro livhuwa naho vhaṅwe vha vha khou ri a vha khou pfa ri ni khou vhala mini mara zwi a konadzea vhalani fhedzisana. In God's loving care, Rofhiwa walked a life of greatness, rest in the eternal embrace of a Father, where love never fades and peace endures beyond the boundaries of written. Being a loving wife, sons, daughter, parents, sisters, twin brother, nephews, nieces, sparrows, and family at large, we love you. Rest in peace. ro livhuwa nga maanḓa ri khou ḓa kha tshipiḓa tsha u vhea maluvha laying of zwenezwo ri ḓo vha ri khou humbela mulalo mavhina na u nathi nkwa na vha dzibaibi itani zwithu zwa vheiwe vha tshi khou ita hezwo tendani organizani vhane vha khou tea u ita ḽa maluvha ndi sokou pfa ri ni ya swika 7 vha ḓe vha dzhie anga ngeno murahu vhane vha khou fanela u ita tshipiḓa tsha maivai kha vha sendele ngeno phanḓa. That's right. Ni ḓo ḓa na a dzhia hafha zwino nga hafho he zwa dzudzanyiwa ngaho ni songo vhuya na ponyokisa lini muṅwe na muṅwe kha fare ḽawe ri ḓo ambara zwino ndi tshifhinga tsha hone no no dzhiani dema vhukati afho kha methe wa black no ita line yavhuḓi phone khou ofha yini bike vana present ine vha khou nyaga u ifha mufumakadzi wa Rofhiwa. Kha ri vha tendele vha dzhiwe mirunzi ngori hezwinoni zwi khou itea once and for all. Vha dzhieni mirunzi ine ra ḓo humbula ngalo heḽi ḓuvha vha tshi khou ita zwenezwo ri ḓo vha ri khou humbela vha civic vha ḓe vha vhe na maipfi ngeno phanḓa vha civic ṱavhanyana zwenezwi vha khou dzhia mirunzi vha civic ivhani ni khou amba ini dzhiani mirunzi havha vha ḓa vha khou amba vha civic vhori a vha ambi ya phathiri ro livhuwa nga maanḓa. Okay, ro livhuwesa zwenezwi vha kati na u dzhia mirunzi uri tshi vhe tshihumbudzo kha ri humbele havha vho no pfi vho Bolren vho Bolton vha ḓe ngeno phanḓa vho Bolton ni mulewa Malowa a luambo vheiwa vha ḓo vha vha khou ḓa ngeno phanḓa uri ṋea dzi vote of thanks and announcement vheiwe ni ḓo vha ni kati no dzhiwa mirunzi. Thanks, Mr. Program Director. Thank you. Mina Toko Ore.
joko ya hao e bobebe mara ka sona sebaka se mo go rena re le ba Rasivhetshele ya re imela. I shall confess with you that at the moment, because of your presence, we are still numb. But by the time when we part ways, we're gonna feel it more. Go feta mo erenkere mo go baruti ndi ambe mafhungo a uri Tshivenḓa tshi ri muntshimbidza vhusiku ndi mulivhuwa lotshe. Ndiri kha gogo ḽo ḓalaho hafha the great philosophers all times vhane vha vha Vhavenḓa ba re adzimana o ḽa malombe mukosi a phalalana. We acknowledge your presence here. Thank you. We also wish ore vha tshumela mitani yavho morena a vha khurele dzinḓila vha tshimbile vha swike vho vhulungea. Amen. Zwino nga eneo maipfi kha vhare ndiri vhathu vhoṱhe vho dzhiaho tshipiḓa u bva tshitshetsho tshe mukosi a Rasivhetshele wa ṱalu ri shaya maipfi a ndivhuwo fhedzi o ingamela o vha sedza wa ḓivha uri mukovhe wavho ndi ufhio ndi amba ene a fhiraho roṱhe ngayo maipfi kha vhapfe vho livhuwiwa. Zwino nga Tshivenḓa kana na nga Tshipedi na uri songo to ḓa sa vhaeni vho ḓaho tshimimani pedi se re moyeni tla ka heso ri je ka wena vha hashu ndi khou ṱoḓa u ita dzi announcement dza uri ri tshi ṱuwa ri livhe ngafhi ri dovhe hafhu ri shumise hani musi ri henefho. Nḓila i ḓo ḓivha yeneiḽa nthihi ine musi ndi murunduni ho vha hu tshi pfhi nḓila tsekenyani ya uya Mishashani. Zwino Mushashafha ndi wa Rasivhetshele ri tshi bva afha ri Diegulisha ri tshi henengei ri tshi swika ri ḓo ḓiwana ho vhewa saving stations dzine dza swika 5 hu ḓo vha hu na saving stations dzine dza swika 5 arali vha tshi ḓo vhala na nṋe nga Tshivenḓa nthihi ndi ya u thoma. Station number 1 i ḓo vha i tshi khou dzhenwa nga vhashumisani vhoṱhe, all colleagues and family colleagues. Raya kha saving station number 2 which will accommodate the in-laws. I hope I'm audible enough. Reach Yaka saving station number 3. Hapo idoba ina zi friends. Ya dowa hapo yaba na zi bikers. Ridodoba hapo rayaka saving station number 4. Yone idodidoba hapo yaba ichi na zi families and the pastors. Ndichi kotenda ori. Car saving station A, bafunzi
a ri nga ḓo tou defya fasting ra dzhena ra wana vha tshi khou ri a ri faste. Serving station number 5 ndi ya vhathu vhoṱhe ya community. Ndi ya tenda, I know Thohoyandou ndi huṅwe fhethu hune people are disciplined on themselves. A ri khou yo vhuya ra vhona kwanye kha vha ḓivhe uri une vha ḓo vha vha songo farea. Tsha u thoma rine ri ḓo vhona uri hu thoma ha seviwa vhone vho ḓo rine ri tshi nga ḽa ngauri rine sa vha family we've got a plan. Arali vha zwi fhedza zwoṱhe a vha zwi fhedze rine ri ḓo sala ri tshi ḽa ṱhalethalane. Khezo vho khotsi muhulu vha ri ḓo sala ri tshi bika zwino. Ndi zwa vhukuma vha songo vhuya vha tata vha ri khou vha fhedzela. Kha vha ri mutshimbidzi wa mushumo. Yebo Nkosi. I thank you and I love you so much. I love you more. Naho nḓivhadzo dza khonani yanga fha i sathu ḓivha zwori vhonyi vha ḓo ya gai vhonyi vha ḓo ya gai. Zwi amba zwori Vho Marowa, when we arrived there vha na mushumo wo ri sumbedza uri hafha ndi ya vhonyi, hafha ndi ya vhonyi, hafha ndi ya vhonyi ngori ḓo sokou ṱangana na ngei fhethu. Fhedziha hune vha ḓo ya vhafunzi ndo vha rangaphanḓa vha tevhele nṋe. Na ro livhuwa nga maanḓa ri khou sokou tenda uri kana ri khou sokou tenda ri khou tenda uri mushumo hononi wa u fhelekedza Rofhiwa ro ita nga nḓila ya vhudele nahone nga nḓila yavhuḓi. Ndi sokou tenda uri muṱa wo takala vha tshi vhona zwithu zwe vha itisa zwone zwa ṅwana wavho ende zwo tshimbila zwavhuḓi. Vhafunzi vho Maṱhagu a vha dovhe vha ri livhudzela khotsi ashu vha ṱaḓuwa. Kari dove dzinani ḽa maanḓa ḽa murena Yesu Kristo baba ri a livhuwa ro vha vhona na uri ri kha ḓo vha vhona Sibetshele na kha matshilo ashu roṱhe vhe ra vha ri khou pfha ipfhi ḽavho ḽa maanḓa a u tshidza vhatendaho. Vha ḓo ri vhulunga baba ri a humbela nga dzina ḽa Jesu ri tshi kha ḓi ya muṱani na maḓuvha oṱhe haya o salaho u swikela khosi ya vhurena i tshi ḓo vhuya u ḓa u dzhia tshivhidzi na u thoma muvhuso u sa fheli. Ri tshilidzi tsha murena wa Yesu Kristo, lufuno lwa mudzimu khotsi, vhukonani, vhushaka na muya mukhetho muya wa mafhungo ngoho zwi vhe na rine roṱhe u swikela vhone vha tshi vhuya. Amen. Ro livhuwa kha ri pfane hafha vhashumisani ri na hedzi program hedzi